Icuraburindi ni ryose mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Abantu benshi ntibatekereje yuko ibintu nk'ibi bishobora kubaho vuba aha ngaha. Uretse kuba ari akarere kiganjemo abayisilamu benshi bari no mu gisibo cya Ramadan, ikindi kintu bahuriyeho bose ni ubwoba, urujijo. Nta muntu n'umwe uzi ukuntu ibintu bigomba kurangira. Noneho ikibazo ntabwo kiri muri Iran gusa nk'igihugu cyatewe. Oya, ahubwo Iran yaratewe nayo irimo iratera ibindi bihugu bisigaye byose byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, kugera no muri Qatar abantu batekereza ko ari igihugu giteye imbere cyane kandi kitarangwamo intambara, agahugu gato ariko karaswaho ubutitsa. Umuntu twavuganye yambwiye yuko bose ntawe wagiye ku kazi kubera ibisasu bya Iran, nubwo birimo bisamwa bimwe ariko ibivungukira byabyo biragera ku butaka. Intambara yamaze kugera kuri buri muntu wese uri mu karere. Nta gihugu na kimwe kitari gukoresha misile z'indege z'intambara. Byose ni ingaruka z'ibitero bya Israel na Amerika batangije kuri Iran mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Umunsi wa mbere waranzwe n'ibitero bikaze byakurikiwe n'amatangazo yo kwamagana, ariko ku mugoroba noneho higanzamo amatangazo yo kubika kubera ko baguye muri ibyo bitero batangiye kumenyekana ndetse umubare uba mwinshi. Uwagarutsweho cyane ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei twabaganirije ibye, kandi Iran yavuze yuko uru rupfu rugomba gukurikirwa n'amaraso atarigeze ameneka muri ako karere, cyane cyane hagapfa abanyamerika n'abanya-Israel benshi. Iran yakaniye mu kwihorera. Iran yateye Qatar, Iran itera Kuwait, Iran itera Iraq, batera Arabia Saudite, batera Bahrain, batera Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ahandi, ndetse hari amakuru avuga yuko na Syria yarashwe. Ahangaha hose rero tuvuze ubuzima bwahagaze ndetse impfu zamaze guhinduka inkuru zisanzwe rwose ntawe ukibitindaho. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zonyine zamaze kuraswaho misile hamwe na drone birenga 300. Hari hoteli ishobora kuba yuzuyemo abasirikare b'Abanyamerika muri Bahrain. Iyo ngiyo yashyizwe hasi yose, nta tafari rigeretse ku rindi. Ntumbaze uko abanya-Iran babimenye. Israel nayo irimo irihanangirizwa mu buryo butarabaho, ndetse abayobozi b'i Tel Aviv bavuze ko Iran yo yabarashaho misile zitandukanye n'izarashwe mu bindi bihugu, ngo izabo zirakaze, ngo harimo misile ubwirinzi budashobora guhagarika. Ukoze impuzandengo urasanga buri munota umwe hari misile cyangwa se drone Iran iba yohereje muri Israel. Mu buryo butangaje hari na misile za Iran zatangiye guterwa ku mugabane w'Uburayi. Cyakora reka Iran nayo itere misile. Tekereza yuko Israel yaje kuvuga yuko ku munsi umwe wa mbere w'ibitero ngo bateye ibisasu 3,000 icyarimwe muri Iran. Byarakavagari. Ni ibiki byamaze kumenyekana yuko byasenywe muri Israel no mu karere kose kubera ibisasu bya Iran. Reka twongere tuguhe ikaze kuri Gentil de Official. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bari bamaze gutangiza ibitero by'intambara karabutaka kuri Iran, abayobozi ba Tehran batahise bicwa. Basubiyemo imvugo zimaze iminsi zizwi z'uko ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara y'Isilamu zizihorera mu buryo butarabaho mu mateka y'uburasirazuba bwo hagati. Umwe mu batanze amatangazo nk'ayo ngayo mu buryo bweruye ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi. Uyu mugabo amaze iminsi avugira guverinoma ye. Yatangaje yuko igihugu cye kizakoresha ubushobozi bwose bwa gisirikare bwo kwirinda, kandi ko biri mu burenganzira bwabo bwose bwo kwirwanaho. Uku kwihorera kureba Israel nk'ahantu hibanze, kongeraho ahandi hose hari ibirindiro by'ingabo z'Abanyamerika mu karere hatitawe ku marangamutima yariyo yose bagomba kuharasa. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rivuga yuko Minisitiri Araghchi yaganiriye na bagenzi be bo mu bihugu nka Arabia Saudite, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain na Iraq. Ibyo biganiro byakozwe hifashishijwe telefone, nuko uyu mugabo abwira abagenzi be ko Iran igomba gukoresha ubushobozi bwayo bwose bwo kwirwanaho mu bya gisirikare, kandi ko biri mu ngamba zo kurinda ubusugire bwa Iran. Minisitiri Araghchi yabanje kwibutsa ibyo bihugu inshingano zabyo zo kwirinda gukoresha nabi ibigo by'ingabo z'Abanyamerika biri muri ibyo bihugu, kubera ko kubikoresha nabi bisobanura kwifatanya n'Abanyamerika na Israel mu gutera Iran. Ibisubizo Araghchi yahawe byari bitandukanye bitewe na buri gihugu. Muri icyo gihe Israel yahise ifunga ikirere cyayo ku ndege za gisivili kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Muri uwo mwuka w'ibitero bimeze gutyo byo kwihorera, ibiro ntaramakuru Tasnim byo muri Iran bikorana bya hafi n'ingabo z'impinduramatwara byahise bisohora itangazo kuri gahunda yo kwihorera kandi kwiteguwe neza muri iyi ntambara, cyane cyane guhera ku munsi Amerika yari itangiye kongera igitutu kuri leta ya Iran kugira ngo yemere amasezerano mashya kuri gahunda yayo yo gutunganya intwaro za kirimbuzi. Guhera ku manywa kuwa gatandatu, amafoto arimo arakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kimwe no mu binyamakuru bitandukanye yerekana ibyangijwe n'ibitero bya Iran muri Israel
no mu karere kose, cyane cyane ibitero byagabwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Ibihugu byinshi mu burasirazuba bwo hagati byahagaritse ingendo z'indege zose kubera iyi ntambara n'ubundi yamaze kwinjira ku munsi wayo wa kabiri. Umuntu uri muri Qatar yambwiye yuko nabo ubwabo batigeze bakora, uretse yuko ngo ibitero byinshi bya Irani byabaga byerekeza ku birindiro by'abanyamerika biri Al Udeid, ari misile nyinshi zafashwe n'ubwirinzi bw'ikirere ariko hari zaguye ku butaka. Ikindi nuko n'izo misile nazo mu gufatwa n'ubwirinzi bw'ikirere ibivungukira byazo byagwaga ku butaka bikangiza ibintu bimwe. Mu yandi magambo, Qatar, Bahrain, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ubu zikiraswa, kongeraho ibindi bihugu bitandukanye nka Iraq, Syria n'ibindi bicanweho umuriro ukomeye cyane na Iran. Nko mu ijoro ryakeye ibisasu bya Irani byaturikiye ahantu hatandukanye mu mujyi wa Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, naho ku munsi wo kumanywa ibindi bitero nk'ibi ngibi byari byaturikiye muri Abu Dhabi, umujyi urimo umurwa mukuru wa Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nanone kandi mu ijoro ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai kiri mu byarashweho. Mu buhamya bw'abatuye muri uwo mujyi wa Dubai barimo n'umunyarwanda witwa Eric Nziga Masabo ukorera Dubai, yabwiye BBC ko bagiriwe inama yo kuguma mu nzu ntagire usohoka. Eric atahomba nta bisasu nabonye, ariko numvise guturika gukomeye cyane nk'inshuro 5 kandi bitari kure cyane yahomba. Inkuru z'ibitero bya Iran ku bihugu byo mu karere zatangiriye i Doha mu murwa mukuru wa Qatar, ahumvikanye ibiturika biremereye cyane. Minisiteri y'ingabo ya Qatar yavuze yuko yasamye misile nyinshi cyane kandi ko zose zerekezaga ku kibuga cy'indege za gisirikare cya Al Udeid. Iki nicyo kinini cyane kirimo n'ikigo cya gisirikare kinini cy'abanyamerika mu karere kose Amerika ifite hariya mu burasirazuba bwo hagati. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu imbere muri Qatar yabanje kubeshya yuko ibyo bitero nta kintu byangije, ariko Iran irabatamaza. Ibinyamakuru bitandukanye mu karere birimo n'icyitwa The Peninsula Newspaper hamwe n'ibindi birimo na Iran International byemeje yuko hari misile zaturutse muri Iran kandi ko nyinshi zasamwe, ariko nanone ngo hari zangije ibintu byinshi kubera ko zacitse ubwirinzi bw'ikirere bwa Qatar. Kera kabaye rero Minisiteri y'ingabo yo muri Qatar yaje kuvuga yuko igitero cya Iran cyari kizwe na misile 65 hamwe na drone 12. Peninsula ihita ivuga yuko muri izo misile 63 zasamwe hamwe na drone 11 bigasamwa. Ni ukuvuga ko hari misile 2 zaguye mu mujyi neza kandi zikaze hamwe na drone imwe. Uretse iyi raporo, hari amashusho yagenzuwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga yerekanye neza ibimenyetso by'uko misile 2 zageze hafi cyangwa se imbere muri Al Udeid Air Base, ibirindiro by'abanyamerika biri muri Qatar. Hari n'amashusho yagaragaje yuko ibyo biro by'abanyamerika muri Qatar byangijwe ku buryo bukomeye. Ibiro ntaramakuru by'abanyaturkiya byitwa Anadolu Agency byavuze yuko iki kibuga cy'indege kirindwa na Patriots, radari zigezweho hamwe n'ubundi bwirinzi buhambaye bushobora kwirinda za misile hamwe na drone bya Iran. Ubu bwirinzi busanzwe bufite ubushobozi bwo guhagarika neza 90% by'ibitero byose, ariko 10% rigakora ibara. N'aka kanya tuvugana nta muntu n'umwe wigeze atangazwa nk'uwasize ubuzima muri icyo gitero kidoha muri Qatar. Doha News yanditse yuko hari abantu bagera ku 8 bakomeretse kandi kumwe arembye, gusa ntibavuze ko hari abantu bapfuye, nubwo ibitangazamakuru byinshi byo muri Iran byavuze yuko aya makuru ari ukubeshya kubera ko ngo hari abantu benshi bapfiriye muri Qatar. Ibijyanye n'imyirondoro y'abantu, Qatar yanze kubishyira ahagaragara, niba ari abasirikare, niba ari abasivile, cyangwa niba ari abanyamerika cyangwa abanyakatar. Mu buryo bw'ubukungu, iki gitero cyatumye ikirere cya Qatar cyose gifungwa ndetse ubuzima rusange bwahagaze. Ku rundi ruhande rwa Iran, bo bemeje ko igitero cyabo cyari igisubizo ku gitero bagabweho n'ibihugu by'abanyamahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tehran ivuga yuko ari igisubizo cy'ubwirinzi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inzego za leta, Iran yavuze yuko icyo gitero cyageze ku ntego yo guhungabanya ibikorwa by'igisirikare cy'abanyamerika. Hakurya y'amazi hari ibindi biturika byumvikanye muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Bahrain no muri Kuwait. Ibiro ntaramakuru byo muri Emirati byavuze yuko umuntu umwe yahise apfa ako kanya azize misile za Iran. Cyakora nanone ibindi binyamakuru byinshi bikavuga yuko abantu bagera kuri 30 muri Emirati aribo bahasize ubuzima. Ubwirinzi bw'ikirere ngo bwagerageje kwihagararaho ku kigero cya 99%, ubwo umujyi wa Dubai na Abu Dhabi byibasirwaga na misile zikaze zaherekezwaga n'indege zitagira abapilote no kuvuga drone. Ibinyamakuru byinshi nka L'Orient Today byavuze yuko misile zashwanyagurijwe mu kirere, ibisigazwa byazo ngo bigenda bigera hasi, ni nabyo byangije abantu muri iyi mijyi ibiri. Emirati ivuga yuko umuntu umwe wahise apfa ari umunyamahanga ukomoka muri Pakistan.
wagwiriwe n'ibisigazwa bya Misiri mu mujyi wa Abu Dhabi. Uretse uwo nguwo hari abandi bantu benshi bakomeretse. Minisiteri y'umutekano ikavuga yuko hari n'amazu menshi yangiritse arimo n'amagorofa 2 n'andi mazu menshi aciriritse. Kugera ubu tuvugana, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zirimo umujyi wa Dubai na Abu Dhabi hizwi cyane imaze kuraswaho drone hamwe na misile byose hamwe 300. Ni igitero cyatumye ikirere gifungwa by'ako kanya mu gihe runaka, ku buryo indege zigera ku 1800 zagomba kwerekezayo zasubitse ingendo. Niko byatangajwe na The Associated Press. Naho Arab News yandika yuko hari ukwangirika guhambaye kwabaye ku kibuga cy'indege cya Dubai International Airport no mu nkengero zaho kubera ibisigazwa bya misile n'ibivungukira byahaguye bijya ku muriro. Reuters yongeye kwandika yuko hari urutare rw'icyubahiro rwangiritse ku nyubako y'agatangaza ya Burj Al Arab, hoteli y'agatangaza yanditse amateka kubera ishusho yayo. Ibyangiritseho byazize umuriro w'ibisigazwa n'ubundi by'indege zitagira abapilote drone. Guverinoma ya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze yuko icyo gitero ari cyaha gikomeye cyane ku mutekano mpuzamahanga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahise ivuga yuko ifite uburenganzira bwo gusubiza abayishotoye nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe hanze na Gulf Times. Mu bwami bwa Bahrain naho ibintu byadogereye. Ibiro ntaramakuru bya leta byatangaje yuko misile zakubise ku kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba aricyo cyicaro gikuru cy'amato y'intambara Amerika ifite mu karere azwi nka US Fifth Fleet. Iri tangazo ntabwo ryasobanuye ibyangiritse. Gusa izindi nkuru zavuze yuko iki gitero cyagize ingaruka zikomeye cyane ku mutekano, imikorere y'igisirikare cya Amerika muri ako gace n'ubuzima bw'abaturage mu gihugu burahagarara. Iyi nkuru ya The Stars and Strips ivuga yuko ubuduha bwamaze igihe kinini cyane busakuza mu murwa mukuru wa Bahrain, Manama. Ni mu rwego rwo kuburira abaturage ko hari ikintu cy'ikiza gikaze cy'igitero gikomeye, abenshi bagiye kwisha munsi y'ubutaka abafite aho kujya. Icyo gitero ngo cyari kigizwe n'urusobe rwa misile n'indege zitagira abapilote, byose bigamije kurimbura iki kigo cya gisirikare cy'Abanyamerika kirahitwa Jufeya, hazwi nk'ahurira abasirikare kimwe n'abasivili benshi ariko abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ihoteli icumbikiye abasirikare benshi b'Abanyamerika i Bahrain nayo yashyizwe hasi, ndetse bivugwa ko hari abasirikare benshi bamaze kuhagwa. Hari amakuru ataremezwa neza avuga ko hashobora kuba hari abantu bahapfiriye, baba Abanyamerika, abandi banyamahanga kimwe n'abanyagihugu. Ikizwi mu buryo budashidikanywaho nuko hari misile yibasiye icyo kigo cya gisirikare, yangiza ibikoresho byinshi by'ubwikorezi n'ibigo byinshi bitangirwamo serivisi, harimo nk'ibyumba biberamo inama z'ingabo n'ibindi. Perezida Trump yavuze ko nta musirikare n'umwe Amerika wahaguye, ariko ngo hari ibikorwa remezo byangiritse kandi byasubije inyuma cyane imirimo y'icyo kigo nubwo hatatangajwe ibyangiritse uko bingana. Muri iki cyumweru misile ya Irani yasekuye hoteli y'inyenyeri 5 mu murwa mukuru wa Manama. Ni nyuma y'igitero ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ubu bwami isobanura yuko ari igitero cy'ubugizi bwa nabi kuri iyi hoteli. Ntiharamenyekana neza impamvu Amerika yarashaho hantu, cyane ko ahangaho atari mu birindiro by'ingabo z'Abanyamerika. Cyakora bikekwa yuko iyi hoteli nayo yari irimo abasirikare benshi b'Abanyamerika, wenda mu buryo bwo kwisha cyangwa gukora inama. Icyagaragaye nuko n'ubundi iyi hoteli ari imwe mu zicumbikiye Abanyamerika benshi. Ibihuha bikavuga yuko benshi muri Abanyamerika ari abasirikare, abandi ari za maneko. Ku baturage basanzwe muri Bahrain, ibi bitero byateye ubwoba bwinshi n'ihungabana ku buzima. Mu bice bya Hura ndetse na Muhalak hari inyubako zangiritse kubera ibisigazwa bya misile zasandariye mu kirere. Ni muri Bahrain n'ubundi ni nako byagenze muri aka karere kose. N'ubundi muri Bahrain ikirere kirafunze n'ibikorwa byinshi by'ubwikorezi n'ubucuruzi mu mujyi wa Manama byafunzwe. Mu bwami bwa Arabia Saudite naho tuhavuge, ibitero bya Irani byarushijeho guteza impungenge ku mutekano w'akarere k'uburasirazuba bwo hagati, kimwe no ku mikorere y'igisirikare cya Amerika n'ibihugu bifatanyije nayo mu karere. Umwihariko wa Arabia Saudite nuko yo yari yatanze abagabo ku karere, ikavuga yuko itigeze yemerera Amerika gukoresha ubutaka bwayo cyangwa se ikirere. Ibi ngibi bitandukanye cyane nuko byagenze ahandi mu karere, kubera ko nka Bahrain, Qatar, Kuwait na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu bo hari ibintu bemereye Abanyamerika nko gukoresha ubutaka cyangwa ikirere cyangwa amazi. The Saudi Gazette yanditse yuko ibiturika byumvikanye i Riyadh, umurwa mukuru wa Arabia Saudite, ngo byatumye abantu bahungabana cyane no mu bindi bice by'igihugu. Nubwo amakuru yizewe atarashyirwa ahagaragara neza ngo yemeze niba hari misile zakandagiye ku butaka bwa Arabia Saudite cyangwa se ku bigo bya gisirikare by'Abanyamerika muri icyo gihugu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Arabia Saudite yasohoye itangazo rikomeye
ryo kunenga igitero cya Iran ku bihugu bigize umuryango wa Gulf. Itangazo risoza ritanga gasopo ko Riyadh itazihanganira ubushotoranyi ubwo ari bwo bwose. Aho hantu hose tumaze kuvuga naho Iran yagabye ibitero bigamije kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubangamira ibikorwa by'ingabo z'Abanyamerika cyangwa se ibya Trump mu karere. Mu mboni za Iran, iyi ni gasopo yohereje cyane cyane ku baturanyi b'Abarabu bahisemo kuyoba bakajya ku ruhande rwa Sekibi, shitani nzima, Amerika na murumuna wayo Israel mu mugambi wo kwigarurira akarere no gusenya Iran kimwe no kubaho kw'Abarabu. Noneho rero tuvuye mu karere kose nka rusange, icyiciro cya kabiri cy'ukwihorera ni ikireba intumwa nkuru ya Sekibi mu karere. Abanya-Iran bavuga yuko ari we mukozi wa Sekibi kurusha abandi, guverinoma y'Abazioniste. Iyi guverinoma iyoboye Israel ubundi ngo ntiyakabaye iriho, ndetse Israel ngo yubatse ku butaka butari ubwayo. Iran ivuga yuko ubutaka busanzwe ari ubw'Abarabu b'Abanyepalestine. Ahangaha rero naho ingabo z'impinduramatwara za Iran zohereje ibitero bikaze bigizwe n'urusobe rwa misile balistike ziherekejwe n'indege zitagira abapilote. Israel ntiyatinze kwemera ko hari ubutumwa butindi yakiriye buvuye i Tehran kandi ko bwabagezeho neza mu bice bitandukanye by'igihugu harimo n'umujyi w'ingenzi nka Tel Aviv na Yerusalemu. Marlene News ikorera mu kwaha kw'igisirikare cy'impinduramatwara yavuze ko igitero cya mbere Iran yakoze mu gitondo cyo kuwa gatandatu irasa muri Israel cyari kigizwe na misile zigera kuri 500 n'umubare wa drone utaratangajwe. Ibitangazamakuru by'imbere muri Israel hamwe n'inzego z'umutekano bavuze ko ibyo bitero byari birimo misile zikomeye cyane kurenza izoherejwe mu bindi bihugu by'Abarabu twavuze haruguru, harimo n'izananiye ibikorwa by'ubwirinzi. Imwe muri izo misile yaguye i Tel Aviv mu mujyi, yaguyeyo nta kintu na kimwe kikomye mu nkokora, iragenda yangiza ibitagira ingano. Inkuru ya Business Standards irimo n'amatangazo y'inzego z'ibanze muri Israel igaragaza yuko iyi misile yaguye nta rutangira kubera ko ubwirinzi bw'ikirere ngo butigeze buhagarika iyo misile n'ikintu na kimwe. Hari raporo z'inzego z'ubuzima zigaragaza yuko abaturage muri Israel basabwe kujya mu birindiro byagenewe kwihishamo mu gihe cy'intambara y'ibisasu bikomeye, bomb shelters. Guhera mu gitondo cyo kuwa gatandatu, amashuri, ibindi bikorwa rusange byose birafunzwe kandi haragenda hashyirwaho izindi ngamba zihutirwa kugira ngo hirindwe izindi ngaruka ku mutekano w'abaturage n'ibikorwa remezo. Ibinyamakuru byo muri Israel no mu burengerazuba byemeye yuko iyo misile imwe ariyo yonyine yaguye Tel Aviv idakomakomwe, ariko muri Iran bo ntabwo ariko bavuga. Bavuga yuko hari misile zabo nyinshi zaguye ku butaka bwa Tel Aviv no mu bindi bice by'igihugu. Muri Israel bavuze yuko iyo misile imwe yaguye mu bice by'amakoperative ahantu akorera mu nyubako zayo, ariko ni rwagati mu mujyi. Ako kanya umuriro waracucumutse utwika ibiri hafi aho ngaho byose. Bivugwa yuko abantu bakeya aribo bahasanzwe n'iyo misile kubera ko hari hatanzwe amabwiriza yuko abantu bagomba kwirinda mu bihe bidasanzwe. The Washington Post yanditse inkuru nyinshi isa n'igaragaza irimbuka ry'ako gace ugereranyije n'ahandi muri Tel Aviv harashwe. Iyi nkuru ivuga yuko umuntu umwe yahasize ubuzima mu gihe abandi bagera mu binyacumi bakomeretse bikomeye, harimo n'abarembye cyane. Israel ishimangira yuko yahagaritse 99% by'ibitero byose bya Iran, ariko ngo haracyakenewe cyane ingamba zo kwita ku bitero biri imbere. Mu ijoro rishyira ku cyumweru nibwo byemejwe yuko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yishwe n'ibitero bya Israel n'Abanyamerika muri Iran, maze perezida wa Iran Masoud Pezeshkian atangaza ko kwica Ayatollah Ali Khamenei ari ugufungura intambara yeruye ku Bayisilamu, by'umwihariko ab'Abashiya aho bari hose mu mpande enye z'isi. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwa leta kuri Telegram, perezida Masoud Pezeshkian yavuze ko Iran iteganya kumena amaraso no kwihorera nk'uburenganzira n'inshingano yemerewe n'amategeko, cyane cyane y'abaturage bayo bageramiwe kubera icyaha cy'amateka gikozwe n'Abazioniste. Yongeraho yuko Iran izakora ibishoboka byose kugira ngo igere kuri inshingano ikomeye cyane yo kwihorera. Hagati aho ariko, ishami ry'ingabo za Iran rizwi nk'iz'impinduramatwara ryashyizeho umugaba mukuru waryo mushya ugomba gusimbura General Mohammad Pakpour. Uyu nguyu yarayarashwe hamwe n'umuyobozi w'ikirenga. Umugaba mukuru mushya ni Ahmad Vahidi. Gushyiraho umuyobozi mushya biri mu ngamba zihutirwa zo kwihutisha ibitero byo kwiyorera ku mwanzi nimero ya mbere Amerika ndetse n'umwana wa Sekibi Israel. Perezida wa Amerika Trump ubwo avuga yuko ari gukurikirana buri kintu cyose kiri mu burasirazuba bwo hagati nuko Iran iri kwitwara muri ibi bitero.
Trump amaze kubona ubukana bw'ibitero Iran irimo isekuza ibirindiro by'abanyamerika mu karere ndetse n'uburyo Israel yarashweho bikomeye cyane yaba kuwa gatandatu no ku cyumweru, yagize ati rwose abanya-Iran ndabinginze ntimugerageze gukora ikintu kibi, ntimugerageze rwose mudatinyuka, kubera ko muramutse mubikoze rwose mwaba murimo murebesha amaso yanyu urupfu, tuzabarwanya n'ingufu dufite zose mutigeze mubona mu mateka yanyu. Mu rukerera rwa mu gitondo abanya-Iran bamusubirije rimwe bati urabizi tugiye gutangiza ibitero bikomeye cyane kurusha ibindi byose byabayeho mu mateka y'inyoko muntu, ndetse ingabo za Repubulika ya Kisilamu ubu zageze mu ngamba, igisigaye tugiye kurwana umuhenerezo nk'abenda gupfa. Ibitero bagabye bavuze yuko ari byo kwibasira abanya-Israel bigaruriye uturere twa Palestine twose hamwe n'ibigo by'iterabwoba by'abanyamerika mu karere, bati turabikora vuba cyane rwose wowe utegereze gusa. Iyo Iran ivuze ubutaka bwigaruriwe ubundi baba bavuga Israel. Mu gitondo cyo ku cyumweru ubuyobozi bukuru bw'umutekano w'imbere muri Israel bwatanze umuburo kuri rubanda ngo nibagome mu bwisho munsi y'ubutaka kubera ko umwanzi yarahiriye gukora ikibi. Iryo tangazo ryakurikiwe n'amajwi y'ubuduha asakuza cyane abwira abantu mu mujyi wa Tel Aviv kwisha munsi y'ubutaka kimwe na Yerusalemu ndetse no mu gace ka West Bank gatuyemo abanya-Israel benshi. Ubuduha bw'impuruza kandi bwumvikanye mu mijyi nka Haifa, Acre no hafi y'ubutayu bwa Sinai. N'ubundi ahangaha byaje kurangira Iran iharashe. Mu masaha yakurikiyeho misile za mbere za Iran zari zageze imbere mu gihugu cya Israel. Al Jazeera yabyanditseho ivuga yuko misile zageze ku butaka nyinshi muri zo zikagera nta rutangira. Naho Israel Haaretz ni ikindi kinyamakuru cy'imbere muri Israel cyavuze yuko abaturage barenga 200 bimuwe mu ngo zabo bajyanwa mu hoteli icungiye umutekano kurushaho kubera yuko ingo zabo zasenywe ubwo bari bari mu bwihisho. Kugera ubu ngubu inzu zo guturamo zirenga 40 muri Tel Aviv gusa zamaze gusenywa. Ku manywa y'ihangu ku cyumweru Israel yavuze yuko imaze guhanura ibiturika birenga 1200 biturutse muri Iran mu gihe kitararenga amasaha 24 gusa misile 1200 zari zivuye muri Iran. Muri izo ngizo hari zanyuze mu myanya y'intoki y'ubwirinzi bwa Israel zageze ku butaka. Rero kumenya ibyangiritse muri Israel ni ibintu bigoye kubera ko Israel ntabwo iri gutanga amakuru ahagije ku byangijwe n'ibitero bya Iran. Ibidashobora guhishwa ntibyibasira abasivili kubera ko byo bifatwa nk'ibyaha by'intambara ndetse bikaba urwitwazo rw'uko Israel yongera gukora ibindi bitero. Ku mugoroba hari misile yaguye mu gace kitwa Beit Shemesh mu mujyi wa Yerusalemu ihita yica abantu 9 abandi barenga 30 barakomereka, ndetse hari imibare ivuga yuko ubu tuvugana imibare y'abapfuye yagumye kwiyongera. Ikigaragaza yuko aya makimbirane yamaze kuba mpuzamahanga nuko nyuma saa sita ku cyumweru Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza John Healey yabwiye Sky News ko hari misile z'abanya-Iran ebyiri zarashwe mu cyerekezo cy'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cya Chypre ahari ibirindiro by'abasirikare b'Abongereza bagera ku bihumbi. Ati ntabwo turemeza neza ko izi misile ari za Iran zigamije kwibasira Chypre, ati ahubwo uru ni urugero rw'ukuntu ikibazo cyafashe indi ntera. Reka tubashimire cyane gukurikira iyi channel yacu ya Gentil Gedeon Official. Ahangaha niho honyine ushobora kubonera amakuru atandukanye avuga kuri ibitero bya Iran n'andi makuru yose mpuzamahanga nayo mu karere. Mugira ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza.